همه جبر دست بکن یک جا شاهدات تو بوی آره دخوازه چه بجی چه دی لازم چه دی به عربا بری کو ورگرگه ام هاتن سر اویج بونا کره خو اویج بونا کچر خو اویج بونا هر کسی خو اقربه خو گوتن قضابیه ام هاتن ام هی جنازه وان توبت کن جارده پاری وان جارده توبت کن ikinci ای دیان هات ای دیان تنه داناv ملت تا بری خو دا خانی وی والی و چرا özellikle داناv toplu با ملت اما قازانینه ناوی قازانینه برم ناوی سویقاستا komplo avaka çiçbini da dert keve keseki nizane hala hana milletin hat top buna berwan jit kevin ta odi bomba ki avetun gotin avji teröran aveten avan yani hana belki nava mesaj bavejin bejin teröran çekir yani keseki ve hebud ve ki me bu ciran el berdere me bu kese me hamiye evin derik hamiye evin asken keseki garip ni neki او اقربایی او پسمامی او یا هر کس ناز کن کس غریب تداتنه اواجی نه بلا کس کی نه بجه دنیا جه عالم جه بزانه اوا چن قازانی نه اوا کمپلو اوا توزاب و اوا تشترکی بو سر درکیان دا آنین چرا شوفر نمری چرا بلا عربه کی گنم با بلا عربه کی کور با چرا هر دو گبره هر دو عینی جی نوا ملت نه عاقل های منطقه بلا کس وی نبجه قضایا بلا نه دنیا عالم بلا نبجه قضایا اوا کمپلو اوا سویقاسته او قاسیه کوش دقوس عربات سياسي بوليس جورة تكريه تقاندي قلوبان دي نا عربك تنسي عربي فرين عربي کی جتاقیه یا بوليس جورة سكران دي كنا بسرخه برا تكريه داي عربي قلوبان دي يعني النمسن دي انا فجاك برمز شكراي ما بيسو سيشاري ساشو رحمة ما نيك ندو دي اسبوع جني روت شغل فان عربانا برا يفاري بشغلين عرفيات برا يفاري بشغلين كبا قدود ما ورطاش شديك مشي كيفان عربانا وري تدبیر چیه تدبیر چه بگر تبي جاي شوري ولياك تشكي قال ناف شيء عربنا ما شفانا تبي اف ما بيسو تشابي انسان شو رحمته كم اذا كذا جنازه قشك ما يديري كلام قشك هفيو كفدرين وكشي قينا ما تنه تدخوازه چه بجی خالد اجي تخوازم önlemek جبو في هاوي بيستاندن او ابقت لي عماج بالرج نقت لي عم بقوني هون تبو وان تشتكي هندك بو كذا ما قشر جان ده كذا ما قشر ديش هندري 20 سال بريده sürekli افقزانا چه ده كز لدير كي خودي درنا كفه قشت تكامن شهيد كمن بلا سبت كشتن وقتك خودي الدير كي دركت انا رياويش عولت شي بكر انا لما بستاندنا قساقت لي عم شي ندبون قشت تجبي خودي تيلي ورتك قشت تجعبي خوش دير كيرتكرن ام دخوازن كافك بري كافك اللي فيها بخودي درك في الريق در في درك تشيبب بس اذا في قتل عمنا بس قتل عمنا بس قتل عمنا اذا بس كذا ما مرجان تده تو جی یک جا شاهد بیاره بود اري دود نافول بلياري دابو چه واجه خلاص بود از مخاوت عرضه ابكي پی خوانه شام مخاوت عرضه جه خلاص بوم د امسر جنازه بون اینان بانک بريزاوي ما امسر جنازي وي بون درك دنگه تقنيه چو بوی هوارا قضایا دن زي اول درك دنگه تقنيه تكلي هات ام ملت هر كي بجيكي خواوتن ای خواهید نرده ما دایا جاوی و بریوی لعرده سر جنازی و مبزوره راکر یوکسا اوی جید بنی بپچقیا مبزوره آوی دوی آلیا هینم دوی آدنه گو آس سیا فرین تقیایه یعنی ایرو یک فرین تقیا نورمال آدو دا بیده اف تشتایی قامرا قایدیوان سیتر پاور توناج یکلنmiş بویه کتن قانتاری پاور درکتی چما 15 دقیقه 16 دقیقه که آراوان aralıklı her sepe hafte hani اول به سوال کردن اوه سیتر هر سیتر فرین تقیایی هر که 15 دقیقه دا روان ده اون پاور درکت ایرو ازوتو و حوال پاور درکوین امین پاور بگین جیا خوا برا آرامه دقاق بلیزه اما آرامه تجاری 15 دقیقه نالیزه سیتر هر سیتر فرین تقیایی yani ev tişta şahibak mezin bini de va olay ek pırmazın bu 24 şeyde derik heye ev insanlar ne verin şeyde derik ne çünkü hoş kubreye me gışayı bave me camiye hani insan emri emrine iro kes nemriye yani de be iro bati derke ve em gışmırın olaya me bırakas olaya saptırmış ne ki olaya merdine derika çay maziye jidder vi derike içole derke ve olay ne to olaya kesiye Kazbral vedere xwanekin sersebebe olay qatile ve olay Cengiz Holding'e. Vakta gu xwediye derike ba xwediye derike tunu be resmi sayı adı dora heşte u hab insani med salak edil navbera derike günde derike kolon kanseri derkette bağırsak kanseri derkette. De tamamı merdin 106 hab
li derikê wexta heştê û not hebe ev tişta şaibe ye. Başa vê pirsin. Wan çi dixwazin? Em veya dixwazin 20 salî etî baqir hat girtin nehat bê şixulandin. Ji bo çi bû ji bo ku millet zehirlenmiş nebe. Ev gela zehirlenmiş nebe. Siyanûrê kullanmış dikin, zehir derdikin, madenê pîs kullanmış dikin. Evarî zehîra temamî etî baqirê bi bayê kur derek bi bayê xwe kur meşhûr. Ve em giş zanin. Bi bayê kur ev zehîra giştê ser me. Yani ev gelê me ga giş li vir tukan gişa sewal ke. Deka ku bive buhar û payîz û ziftan derek dibin buharê û dibin dûmana etî baqirê em difetisin. Yani Xwaza ve çi? daxwaza me özellikle em dixwazin etî baqir ji vê meydanê rabin. Baş. Zor spas. Yani giş ji wir tê. Yani ev nexweşî jî ji vir tê û qeza jî ji wir tê ama gerek dewlet pê vê olayê jî bernede ev olay gerek pê vê jî bêgirtin ka ev her sê erebe çi têrene. Baş. Zor spas. Sağ ol. Xalq dixwaze tedbîr bêne girtin. û ev fabrîqeyên ku vê derê binê erdê da vê zengîniya Mêrdînê ji binê erdê derdixin û li ser pere qeza ji dikin û dibêje divê hesaba can û malê xelkê jî bikin û li gorî vê yekê hereket bikin. Eger na wê çaxê qezayên bi vî rengî rojên pêş de jî wê zêde be êdî ev nabe qeza ev dibe kuştin ev dibe bêtedbîrî ev dibe îhmalkarî bixwe û ev ji sûce û divê hesaba vê yekê jî ji berpirsan bêpirsîn.